Živojin Mišić rođen je 1855. godine u valjevskom selu Struganiku ispod Maljena i Suvobora. Više od 40 godina proveo je u vojničkom mundiru i učestvovao u 6 ratova. Postepeno se uzdizao od najnižeg do najvišeg položaja u srpskoj vojsci, od narednika do proslavljenog vojvode, čije ime je ušlo u udžbenike ratne istorije. Za sve to vreme zadržao je neobičnu skromnost i lik pravog narodnog vojskovođe, čak i onda kada je postao legenda ne samo u Srbiji, već i daleko van njenih granica. Živojin Mišić se uz Radomira Putnika, Stepu Stepanovića i Petra Bojovića smatra tvorcem srpske vojne doktrine. Njegov vojnički talenat došao je do punog izražaja u znamenitoj Kolubarskoj bici. Zbog tih zasluga je unapređen u čin vojvode. Vojvoda Živojin Mišić umro je 1921. godine u Beogradu, a 1922. otkriven mu je spomenik na Novom groblju. Vojvoda Mišiću, za vašu vojnu filozofiju kažu da je dostojna najvećih svetskih vojskovođa. To mi je bilo predodređeno. Nadahnjivale su me priče o kineskim vojnim stratezima, drevnim vojskovođama, a Bonapartino ratovanje proučavao sam još kao mladić. Svoju vojnu veštinu usavršili ste u školi Austrijske carske vojske. Jesam. Na njihovu veliku žalost, stečeno znanje sam nekoliko godina kasnije u potpunosti primenio protiv njih. Pred početak Velikog rata vraćeni ste u službu. Pa, bio sam penzionisan, ali kada je rat bio na pomolu, vratili su me nazad, kao pomoćnika načelnika generalštaba. Tu sam zajedno sa Stepom počeo da pripremam vojsku za rat i pomažem našem nekadašnjem profesoru, vojvodi Radomiru Putniku. O vašoj slavi i uspesima mnogo se govori, naročito o pobedi na Kolubari. Moja prva armija tu je odigrala najznačajniju ulogu. Sledeći taktiku za koju sam pridobio vojvodu Putnika, još jednom smo uspeli da oteramo Austrugare preko Drine. Čak se sećam da mi je prestolonaslednik Aleksandar jednom rekao: Mišić u teškim trenucima nije izgubio glavu, kada je drugi već nisu ni imali. U svojoj vojničkoj karijeri izdali ste mnoge naredbe. Koja od njih je vama bila najmilija? Tu nema dvojbe. To je ona koju sam izdao 13. septembra 1918. Sa nepokolebljivom verom i nadom. Junaci, napred u otadžbinu! Srpski vojnik tada je željan svoje dece. Željan majčinog i očevog groba. Žedan vode sa svoga bunara. Postaje anđeo osvetnik koji juriša dok zemlje pod nogama ima. U magli vidi ono što se videti ne može, u daljini čuje ono što se čuti ne može. Srpsku vojsku neprijatelj više nije mogao ni da prati, a kamoli da zaustavi. Srpski vojnik tada je žurio oslobođenje svoje otadžbine. U našu prestonicu, Beograd, grad heroj, kako su ga nazvali, ušao sam 45 dana posle naredbe koju sam izdao. 1. novembra naša otadžbina bila je oslobođena. Vojvoda, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vam.